Туман каптап келеді. Туман каптап келеді. Арбаңыздар, ардактуу Чапан YouTube каналынын көрчүлөрү. Бүгүн 4 январь числону кайра карай турган болдум го. 2025 жыл туугандар. Буюрса бүгүн 2 күн чыктым, эчтеке келечпеди. Атайын бүгүн эрте менен чыгып кеттим. Биякта күн чыгылегине байланыштуу азыр бүгүнкү кызматта сарат. Анан тайгандар мына. Экөө. Анан үчүнчүсү бул. Атайын эрте менен чыган иштеп. Жана мен. Видео жакка болсо түбүндө классты басканды унутпаңыздар. Сіздерден ошо ар бир баскаңыздар. Бул Чабан аккаунтун дайыма айтам, өнү өшүндө тайгандардын алда жүрүшүнө себеп болот. Кайсы убакта кол бош болгон балда, эми буларды өз негизи аралатып колум бош болгондо алып чыгайын деген. Анан калган убакта ошо бизде да тиргилик бар дегенде ошону кылайын деп атып, карасам убак чозулуп кеткендей, 2 күндө чыксам, 2 күндө 3 күн. Чепей, өдүрлө. Ойно ашына кыласың. 2 күндө, 3 күндө, жолсо бир жумада, 2 жолу бир жумада бир жолу чыксамбы десем, айтсам уже кечигип кеткидей да. Нолар үйрөнсө үйрөндү, үйрөнбөсө иргеш керек деген максатта өтө тездик менен эле болушча батыраак чыкканга аракет кылтам. Батыраак чыгып нары бери үйрөнүп турган болсо үйрөтөйүн деген эле ой болуп калды азырчы. Эми жанакы тайгандын санын үйдө көбөйтөрбөй, пайдасы делечи. Жакшы жарап кеткен болсо калат, болбосо дагы бир Куданын буйруганы болот дегендей. Бүгүн кетти ошондо. Ошо менен да эртең менен суук деле эмес, ошо эмесе тилдерим чылдыра баштады го. Анда эмесе кеттик эми. Яна сарат, мына жипчечкени бар да, саратында жипчек. Чечип аттым эле, бүгүн атайын чегип койдум эле, ошо чечип алып атышат. Бүгүнкү картаны өзгөрттүм дагы. Карта көп негизичи. Ар бир жерде болуп калса экен деп эле барам негизичи. Анан эми Куданын буйругу экен да, чыкпай аткан болсо ал менде эмес күнөө. Мен деле чыкса берейин деймин. Ошон үчүн бүгүн дагы бара турган картаны өзгөрттүм. Айылдарлап мына жол менен барабыз. Сол жакка кетебиз. Солго дейбиз го. Солго. Бурулабыз мына. Солго бурулгула, солго. 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 Алда тайбас. Башта өрем тайбас. Эрчит ноларды. Ноларды эрчитөө тайбас. Аркандагыларды эрчит. Тайбас красавчик. Тайбас. Иин долбоду экен азыр суукта. Иде жатыштагы мүмкүн. Антейин десем ушул жактан чөөлөр таңгамал бир 9-10 көтөрүлөт дегенде да сөз бар да. Азыр көрөйүнчү ушуларга саат ошо 8ден өтүп калды окшойт. Алда тайбас ишин баштады. Аккучуктагы аста-секин алдыга өтө баштады. Аттын артын ээрчип аттылы го биринчи келгенде. Алда жүргөнгө үйрөнө баштады. Секин, аста-секин аны издей беребиз. Кандай болот, кандай жок деп. Тайбас кетти алды. Соуп кетип атат. Токтоду. Карап атат. Ориентировка болуп атат. Кайсы жерден карасам аяктан чыгып калат. Аралыктарды эсептеп кетат журканы. Чыгып кетет. Карап кетет. Аккучук алдыга өтө баштады. Баягы эле алгыр мына. Буну ошо койдун артында
Кайтарып жүргөн окшойт. Алдыга чыгыйын болуп атат. Тарта айырып жүрүп атат. Кетти Тайбас чыгып кетти атына. Алда. Кетти. Турат bu жерде. Артынан мен чыгып кеттим. İzde Taybas izley ver. Жогору чыгып кетти. Так. Кеттик Тайбас. Тайбас өт бери. Кеттик Тайбас. Akkuş, delay akkuş şurka yürön. Yürön akkuş. Yürön akkuş yürön. İste la yürüdetken Taybas. Yürütür gideyim kodayım. Yürütür gideyim onu. Şuna git aşağı. Taybas yürütür gideyim. Yaktacılıklar röceyle. Taybas'ın izleyişim kırgızayım. Taybas canavar maşallah. İste Taybas. Taybas. İste. Az bir toka koparıp girgizeyim nasıl. Evde da işlegenlerin görgösüp bereyim. Движениясын. Öyt. Ey canavar. Rahat Taybas. Bayağı gılam onu algır. Ayta bu algır bu meni böyle kıynakıda eken. Çırka oturup alat eкен да. Oo, gelse geledi. Gelöşü erişip keş kireken kıykırıp sen. Bunu Taybas'ta qarab өсүш керек экен. Taybas'ta qarab. Qani ketdi. Arkada geleyişet. Taybas'ta qarab. Же наркы дыханиясы жакшы ачылган эмеспи каранын. Ушул отура берет экен. Ары карап, бери карап. Кеттик де отуруп. Кетип атам. Ончукпай карап турабыз. Көрүп аткан болсоңуздар сүйлөп отуртуңуздар. Себеп сүйлөсөңүздөрдүн жерде. Oo, üstte bir de ketti de. Oo, üst jактан кетти. Bir de türkü. Жогору mesela. Ol жыттям сезет да караңыздар. Жогору чыгып кетти. Oo, üstte daha bir türkü турат. Мында түркү турат. Жаныбар түбүнө тайган башка жака кетип калды, издеп атат тайган. Тайган жаныбар иштешин көргөзүп берем, кушту издеп атышат. Бер. İzdivalat belirlep tırkaç kekti. Tırkaç kek. Na. Жандар Taybas'ın izdivatçın. İşte geldi жақшы Taybas'ın. Öte katı can çiğ olganda bu zergim. İzdivalat. Екі түлкі бар екен, екі жаққа кетті. Баштадым олардағыны. Жандар. Biri üstten biri жоғарыдан. О, қарадағы күшті екен бірақ. Мен видеом башқа уақыттарында да ашып айтқан ұқсаймын. İstеп кетті қарамнан да. Қайрана кетіп қалды. İstеп атат қара. Ап кетті артынан. Тайған үстінде жүреді егісті. Екі түркі екі жаққа қашты да. Екі түркі екі жаққа қашты.
жерде istegenge üstten çıkıp geledi kayra. Çok bir yerden çıkmadı. O yerden çıkmadı hazır. Başka жаққа gözlep baydayız hazır hemen. Başka жаққа gözlep baydayız hemen. Çıkmadı. Жануар сарат. Айдачи жануар. Айдачи жануар. Қазір çöller bayır алған жерлерде қара айланан келайтып түркіп қояр қазірчі. О, үстіде кет башатына тайғандар. Мынаяқта келеді, біреу екі шықты. Екі жаққа жүн соу үсте кетеді. Күні емге төлі келеді. Қолдар үшіп қалды. Кеттік оны. Ушағымен тайбасы келеді. Нарағымен кетті. Тайбас жоқ бөген. Ушағымен қапталда салы өрелі. Жаққа көздетіп. Ушул жаққа, бұл жаққа көздетіп сала өрелі. Қапталда. Bir жұма болып қалды оқшайды. 10 күннен өт. 20 күн болып қалды. Жоқ, 20 күн жетіп 10 күн болып қалды. Шерде bir 3 жөні көру. 3 жөні тартышқан екен. 3 жерде талтайып басып нары көзі ашып кетіп атқан өте. Азем ошы 3 жөні ал шығып мына 3 жөні қойыр үрейін деп келсем, жоқ ошалар. Жөнді шығып қалышады. Шынте ешіп шықсам көрінбейді да, шенте талтайып кетіп тұтқан болғанда азырына. Тайғандарды қойыр етілем. Азыр ашында алып шықпайды әтем. Қырдан ылды жақты қарайыз азыр. Тайғандар қарайды. Тайғандардың артыменен тайбас қарайды. Бұл да секейін үйрене баштадым да қарап. Мен көрбей қылғанды мамалар көреді. Алғар. Тамағын қарап қойш керек болды тамақ. Көріс тұрғын онда болып тұрады. Кетті. İzle canım izle. Taybas izle. Allah ısıtmay durayın. Allah ısıtmay durayın ketті bu. İzlep çıkma. Kırda. Жоқ адаштым аяқта. Başka нәрсе екен. Тайбасқа дұқтан беріп тұрайын. Тайбасқа дұқтан беріп тұрайын. Тайбас! Аққан шыққы. Үйрек. Ерсен берші өтемді. Істе. İzle. Делай, Тайбас. Ет сүйресің ұрыша не? Олар үсті қарап тұрады ұқшайды, азын ары шықса ұрқайын деп. Тайбас! Мияқта жүрді. Келеді атшы окен. Бар болғанда сезетілі ал. Шерменен аз қырғақтайыз, нары көзді. Шоу, нары башына чейін барып күлесіз. Нары қылғамына. Ошаққа чейін бар ауыз қазір. Шақты қапталда. Істе.
İsteğinle iste. İsteğinle. Deyiz koy isteğinle. Tak. Uşak mene kaptaldап келеді. Kaptaldап келе жатып, мынау нәрсені көріп қалдым мына. Көрдіңіздер бе? Мынау не екенін білесіздер бе? Мұны адамдар іздеп отырып алышады да. Жаңағы атын ұмытып біз қиын неме қылшы элек. Аттын, жылқынын ич ооруганына негизи мал салга ушуну жыттаса жакшы да ошентип коюшчу, бирок билбейм. Анча-мынча ырымга деле ишенген туура эмес маанысын билбедим да, ошону ушуну алып коюшат да. Ушунун ичинде бир жана неме бар. Канаттуу бар балдарын багат ушундай. Ошол жерде калды көбү буну алып барып үйгө коюп коет да, ошо жакшы депчи ысырыгы. Isırığı жақшы дейді да. İç ооруганда ушуну жыттаткан жакшы деп коет. Жаныбар тайбасы үйрөт. Ошонго ишенсе боло болбойбу билбейм. Кээ бир жерде колдонот, кээ бир жерде колдонбойт да. Калып кеттиңер го изде. Айдагыла. Айда эле ошонун арты менен баса берсеңер. Кыйнат акча аласыңар. Жакындатып карайлы. Көрүнүп калган болсо комментарийге жазып коюңуздар. Балки мен тартып кетип атып көрбөй калышым мүмкүн. Колотtu арайлы, колотtu. Кырды карап болчу, кырды. Ты босс! Ты босс! Келет атма bir айланып келет атма. Мында келет атма. Ты босс! Кайра кетип калдым, келет атты издеп. Өзү кирип чыкты, бияка киргенде эмне бир аз тайгалак тоң болгон үчүн кыйын капталдай албадым да, секин келип тартып атам. Жанар мо куш менен жалагы эле алгыр. Алгыр красавчик. Каптап эле келет, туман бери көздө. Кайерге чейин барат билбейм. Алдын эле келип калдым да. Бери көздө эле келет ат. Көз өтіп отыр берші. Шуға байланышлы деген жер бар уже. Камераға тартынан деле чыкпай калат да. Кайтып атам. Болбосо атайын бир жайык жерге барайын деп калдым эле. Күндүгө чыгам. Эч коолаганга мүмкүнчүлүк болгону байланыштуу ушу. Жанагы жайык түстүк барайын деп калдым эле. Аяктан туман каптап кетти, уже мага деле келип калды.
Туманда тартыш кыйында тарткан күндө деле алдын кичине көрүнүп атса интересный болот да, кызыксыз. Ошого мына каптап келдим. Кайта берейин. Зарат деп. Колдор үшүп калды. Кып-кызыл болмуш. Далдарак жерге туруп кичине сынып алайынчы деп түштүм азыр. Түшкөнчө тайгандар дагы турат. Жанара кош. Алгырым. Алгыр комик экен да. Контенттин баарын ушул ачат окшойт ушунун аркылуу. Капкара деп. Кличкасын капкара коюп коет окшомчу. Алгыр эмес. Алгыр деген мындай алдыда жүрөт го, алдыда жүрүп кичине бирдеке алыш керек го, жанар бу. Капкара деп коет окшойт муну арамза. Арамза десе окшойт, капкара эле деп коет окшойт, капкара ишке жарабайт деп. Бир илхам келгенде умтулуп кетет да анан отуруп алат. Нечкилет аттын артынан эсчет да капкара. Вот айбас мына. Айбас. Капкараны жазчың караңыздар. Бу бүгүнтөн баштап болду эми муну. Алгыр эмес эле капкара деп коюнчу. Капкара. Кличка капкара деп. Кличка кандай болуп калат? Атын капкара болуп калды муну. Тизгин дилемде унутуп калдым-чу. Жо. Башты жерге саласың дей. Башты жерге салып, камчы түшкөт, камчыны алып кой. Кичине берде жылынып алып, анан дальше кетиш керек. Тизгин деп. Просто ушундай. Тайбас иш көргөзүп атат, тайбас келет. Тайбас. İşte. Витти көргөзүп коюн. Ушул жерден бүтүрөм деле келесем жакшы нерсе чыгып атат да мына. Мына менин айылым караңыздар, күн тийип турат го. Туман, полный туман болуп туруп, мына менин айылым. Ошого күн тийип турат. О, неде мына нарыгы жатып, саргайып турат го. Айылга күн тийип турат да, бу өтө зор айыл да бу. Тегереги полный бардыгы туман. Туман каптап туруп, бирок айылга күн тийип турат. Тамагын берип атам. Видеонун шерин менен жыйынтыктайт экенмин. Акырсынча. Жогону погондо үйдөн нерсе ошону берем. Бу жеп атат. Аккуш. Бу жеп атат. Алгыр. Бул карабай, бунун аты. Бунун аты карабай. Карабай дедим, не дедим жана? Капкара дедим, карабай дедим. Карабай уруп атат. Орму ачып кетесиз, карабайга эчтеке бербей эле коеюн деп кайтара биринчи дедим карабайга кайтара. Же жаным, же.